Ner malak enyam biak malka nur online TV channel bana racha kalar mishalat tere which kaso Sudan ke great apanal state leren chalat jen bukona lingom en chukuma jalat ke quinenten konti la refugees man chalat gwasame chalado shukume great apanal state chedul ti shop ko koru di jandang diok chakalat de pe refugees tente ka kamni ko de ka barar dwele jandang diok chaka lat tede per refugees kan dwele ti tinchalare which kamala kal ano ke greater penal lere ka ko refugees big benten mish refugees mish ranche barar dare ben ka kun dwel toto banje kula da gwa adoba dien let kan dwel ka jamo ano shirman shalin gwasamo kaleren chalat kwar ndana tere which ka greater penal state ke kume greater penal chikan la do shi ka dole shop ko kor jandang do chikan galat ko de netin te ka kamno de ka benten ke de ka ben chengre dian ko ngai ke chojda na shu ka kere kamnon kon te gaten ka kuje mo shi kum je jere alkan o de ne to de ka barar ka de ka ben chengten shi kum je la no ne kan nasten kon te ka kamne mi shi ka barar be kan dul be kan je ka chakalat ka ko ntama kan dole kono kor jandang jo ko ya kamrar kan ngoda ba wa wukuma kamela de dole ko ken te bi idp ne buga britain kene den kon tinte ka kamne tintal dor buga ben yurten michiran ke barar ke jidware ke che ka barar ka do bran chigan kulat gwasame baje kwendia what the press officer for the governor of Upper Nile State announced that 130 newly constructed structure hours in Malakal have been completed and are now ready for occupancy. Dwell to Korjan Dang Jok Shigatok, Lokan, Leap Kanate Kon, Tin Bubintin, Ray which a Kagweta Panal. Wa I matar, Jen Guadana Cha Dullich of Korjan Dang Jok Charlatin, Tintam Leap Kanako Benau Radian. No. Titi gari yare alaka ko binedin kon tila tintere which kamalakal tintaka kamnu bikan chutan chajalat ramkel amshale ronyo Misoronyo adore shelarne some people have begun to settle in this home although the numbers are currently small jene chide kan redwil ko jandang dio to chine teto chigotin du no gani de to long chine de wan ano men jikalat gwasme jikalat one Ador mentioned that he isn't sure if Loakat Residential has seen similar development yet, but plan to gather more information from the relevant authorities. La area actually Loakat ni ke residential mo wangu de bawa kumlat keje ke dong te ke dul chala tin do ngore ken kan ngaje gwa and bran lat ke dialti bran de nawo ge jere which ka malakal ne te ko ne te garo fuji kam ko bran jikana lat nyen kwala la do ne en ne te kon te which ka geta panal state chi ge dul jikan kalat te deb kan ni ne kon te la refugees ko de ga barar alo shirami lat kan ke kwi motivation kamanda de kan ne kon te ka kam ne de kan ge jago bu barar ko de kan bilet ke dul ke de ga bare which chi kan de lo ngor ka kam charo mo chaje kweni nono neme ejenda na shalat ani ebana le jekala radian biatakamal bye bye